Askiki pantartaki kun jamas kaptasaji churutaka fútbol tokata kamyatioinaka utji. Masurok Copa de la División Profesional Yantawin, Royal Parita Mahkim Sakol Tusaru Libertad Gran Mamoreta Maratipawai. Nair gol Eduardo Álvarez Jupautun Kabayan Kataru Chantawai. Pair gol Carlos Áñez Jupau Paatun Kasoktan Kataru Chantawai. Ukat Kimsir gol Esteban Orfano Jupau Pakaltun Kapakalkon Kataru Chantawai. Ukarok Independiente Petrolero Tamak Pusi gol Mayoro always di Tamang Batipayasiwai. Nair Kimsa Kolanakak always di Tamataki Purwayan. Kuna kimsa katarok dorti somer hupau nayi gol jantan ha. Pair gol marke nomba hupau tung kalyatun kan kataru jantan ha. Kimsir gol edarlin reis hupau soktatun kapayan kataru jantan ha. Ukaru Independiente Petrolero tamatak Humberto Osorio hupah pakartun kamayan katar penrat sapagol jantan ha. Ukami pan edarlin reis hupau already tamatak pusir gol pakartun kimsan kataru jantawi han ha. Ukat Oriente Petrolero tamak magolaru Real Tomayapo tamam pirap tawai. Nias nairir golak Real Tomayapo tamataki purin ha. Kuna tak Leandro Corulo hupau patun kasoktan katar penrat gol jantan ha. Ukat Oriente Petrolero tamataki Leonardo Villagra hupau pakartun kapakalkun kataru jantarakin ha. Masar mah Copa Libertadores yang tawin nair fasin El Nacional tamah kimsa gol mayero Nacional Potsi tamarati pawai. El Nacional tamatekek Andres Micolta, Madison Julio ukat Byron Palacios supanakaw kolanak chantoyoke. Nacional Potsi tamatekek Gustavo Cristaldo hupau sapagol chantawai. Ukamasin El Nacional tamah akayan tawin pair fase kon kewa. Hichar mah akayan tawin nairit fasin kimsakal arumerok Zamora tamah Boston River tamampiu Rafael Agustin Tobar arantan uyun antaskani. Masurok Europa token kimsa sumointet tamanakaw na tawyaphe. Nias La Liga yang tawin Real Madrid tamah pusikol tuseru Elche tamanati pawai. Karim Benzema hupah pagol penalatu chantawai. Ukat Marco Asensio hupah Luka Modric hupah peh magol sa pamain chantawyaphe. Premier League yang tawin Arsenal tamah kimsa gol mayoro Manchester City tamah pati pagkasway. Arsenal tamah tekek Bukayo Saka hupau sapagol penalatu chantawai. Manchester City tamah tekek Kevin De Bruyne, Jack Grealish, ukat Erling Haaland hupanakaw kolanak chantawayaphe. Masurok UEFA Champions League yang tawin octavos de final ukan pasarawan na tawin nakaut Hawaii. Nias Brujas tamah pagol tuseru Benfica tamah pati pagkasway. Joao Mario hupau peskatun kabayan katat nairir gol penalatu chantawai. Ukat David Neres hupau kimsakaltun katat pair gol chantawai haraki. Ukat Borussia Dortmund tamah magol tuseru Chelsea tamah tipawai. Karim Adeyemi hupau soktatun kimsan katar sapagol chantawai. Hicha haipu UEFA Europa League yang tawi kutan ini. Nias walha na tawin nakawuthi. Aka na tawin kah maa haiput pusitun kapesakan kataru kaltapani. Aka mani wana tawin nakaha unyakip tapanya ni. Ukamarikiu hichaipo UEFA Conference League yang tawih kutan ini. Nias walha na tawin nakawut haraki. Aka na tawin nakah maa haiput pusitun kapesakan kataru rakiu kaltapani. Aka mani wana tawin nakaha unyakip taparakinya ni. Uka kiu hilat kulya kanaka yak hurkama ma hach aruntawi taknitaki.